Iyo ugeze kuri stade ya Rwinkwavu ubona ko ari stade imaze igihe, waterera amaso ahakinirwa ukabona ko harimo igitaka, ku buryo wakibaza uko bigenda iyo imvura yaguye kandi ariho hakinirwa umupira w'amaguru. Akaba ariho urubyiruko ruturiye ahubatse iyi stade rusaba ko yasanwa ikajyanwa n'igihe kugira ngo impano zabo zidasibangana. Igihe cy'imvura iyo yaguye abakinnyi ntabwo babasha gukina neza, bitewe ko iyo imvura yaguye amazi yirekamo cyane amazi akaba menshi, bigatuma abakinnyi badakina neza. Imvura yagwa umupira watangira, bamwe bakaba bakina nabi, bamwe bakaba baga, match ikagenda nabi. Twifuza turasaba abaterankunga ko batumenyera stade yacu, bakaba bayitwubakira neza ku buryo hajya habera n'amamatch akomeye cyane, kuko iriya stade ni iya mbere mu za mbere, nanjye navutse nyihasanga. Iyo imvura yaguye stade iruzura, tukabura aho dukinira, n'abantu bose bari baje bagasubirayo. Icyo twasaba rero kubakira stade ikamera neza, n'amafaranga twari tuyatanga nk'urubyiruko ko dukunda umupira. Ariko nyine iyo ari mu gihe cy'imvura ntago wajyayo kubera haretsemo amazi. Nkeneye kubaka izindi stade, urabona ntago zijya, nta n'ikiziba kijya gikatamo, ariko iriya yo irareka ukaba wakuramo nk'amabido nka 200 y'amazi, bikenze babanje kudahamo amazi. Ni ukuyikora neza bakayubaka, n'abafana bakajya babona aho bicara. Umukozi ushinzwe ubutaka mu murenge wa Rwinkwavu, Mutaganzwa Abdul Karim, avuga ko bagiye gukora ubuvugizi mu karere kugira ngo iyi stade y'amateka yongere isanwe. Stade irashaje ikeneye gusanwa, kuko turavugana n'ubuyobozi bw'akarere tureko hari icyaboneka ku buryo yaba wenda isanwe, ku buryo nk'ari amazi arekamo wenda byo bya abantu babihagarika bakaba bayisanyeho mu buryo bw'ibanze. Amakuru dukesha bamwe mu bakuze batuye muri uyu murenge wa Rwinkwavu bavuga ko stade ya Rwinkwavu yubatswe mu mwaka w'1920, yubakwa n'umuzungu w'umubirigi witwa Gerard Serverier, ari nawe wubatse uyu mujyi wa Rwinkwavu. Iyi stade ikaba yakira amarushanwa atandukanye y'umupira w'amaguru, aho ikinirwaho n'ikipe y'Akagera ikina icyiciro cya 2 muri shampiyona y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda.